Voilà, et assalamu alaikum, on bendar de Jama TV, assalamu alaikum, téléspectateurs, on bendar de émission Daruida. Voilà, andi tudong émission Daruida no wodi animé par Tidje Bella Joli, hara en salmini jama fop en accali ha e goto. En yahi mo kala ka woni ka salon mum e ka page Facebook mum e ka woni darde télévision don en salmini dum e jondum jungo e wi en salmini be en salmitike be kadi. Donc aray ko andi gollon tun en artika émission men Daruida hande kadi jeudi don andi souvent émission on woni ni deux émission non on ti wada l'émission mais don andi ko yandi ko firta ko saati donc aray ko excuse on côté don kadi hara mi salmini on moƴƴam weltani ko weltani den kanira e men ben e bappira e men ben e babira e men ben e kala mon daroma en tout cas Allah hino tay ko satte hoore mum yalal no ittama hoore cammoƴƴere o wonta e activité ji makko duwaade ɗin haray ɗon andi souvent en feƴƴe en wawa tawade présentation ɗuuɗuɗo par ce que ɗon andi émission Daruida souvent ordne on ko weli e ko welata on kadi e ko jamma on kadi landoto kon ko ɗum ɗo yarate e mum surtout télévision on en salmini kala joɗɗo ka salo mum encore une fois no darude télévision on darude émission on c'est pas émission on seulement c'est à dire programme télé fop e kala nato ka Play Store kadi télécharge application télé on kadi installa ka téléphone mum wawa darude programme di télé di natoɓe ka page Facebook ɓen kadi en salmini ben don e ka YouTube fo en salmini be en tout cas den weltani be moƴƴa hande kadi en arti e welo welo mola nango ngom welo welo ko on dum ko jama gile en foppari no jibori Allah e bural si tawi dum don waday Allah newni latoto latike kadi si on dumini latike ko passé premier partie on latike deuxième partie on de yawde on kay lato si Allah no jabi si den wuri selli kon dum woni fi dum e don andi alliance de la sous-région e wonde e femme guinéen d'origine sénégalais hari be iwlota ko wote hay goto iwlota ko e wote mais alhamdulillah rabbil alamin démarche wadama ha moƴƴi tawi hande femme guinéen d'origine sénégalais alliance de la sous-région ko jodo wada hunde wote pihum gotum jama on fora sutena dum don haray de mari président Mamadou Salou kanko ni ka président d'origine sénégalo guinéen président Chamala Bari Bantingel donc ande kambe woni ka président alliance de la sous-région en même temps chargé de l'organisation des conseils à l'étranger au Sénégal donc en même temps chargé de mission Kabla Daouda Diallo comme président Mamadou Salou aussi chargé de mission ka Ablaye Daouda Diallo ka conseil social et environnemental haray so yimi programme mi woli poste ji ni fo ko yo andu ko kangannabe tun invite den ko yimbe kañ kadi be jamaɓe sohli invite den hara en salmini jama fop en accali hay goto minne taw président Mamadou Salou assalamu aleykum wa aleykum salam Tidje Bella no marsude ɗon e jang seeɗa yettude Allah no marsude on hewti e jang ok men hewti e jang onon kadi men tawi on e jam alhamdulillah men salmini on men salmini téléspectateur ɓen fop kala wonɓe darde Jama TV haray fop salminama hiwrama en torike ɓe heɗora en hakkille hiɗen ari hollugol ɓe piiji hewɗi par ce que ko enen e mabɓe kafi ko wona e waɗede kon haray en wiɓe assalamu aleykum mo ɓe kala ka wontiri e nder aduna o d'accord merci beaucoup kanko wiyete Mamadou Salou Lemiro président l'association femmes sénégalaises d'origine guinéenne en même temps qu'on nommerait non chargé de mission conseil et social et environnemental akami artaka président Chamala Bari Bantingel minna assalamu alaikum président wa alaikum salam Tidje no marsude don e jang ko yettude Allah yetti Allah d'accord mi do andi tun on présenta ko hande kadi ka télévision ko no wayi hiwrade téléspectateur ben feƴƴan e juge merci Tidje en salmini représentant be pays men on jodi be Sénégal do ben goto mo be ka tolori en salmini kala mo wonɗo suivre télévision Jama TV o sayi ɗo en salmini onon représentant ɓe men ɓen ka média ga mi weltanike Allah mi weltanike on d'accord mi weltanike kadi suddiɓe meɗen kañum e rewɓe meɗen donc jooɗiɓe ka galleji no darde télévision on fewno ɗo hara meɗen toriɓe kadi yoɓe daaro moƴƴe par ce que hande kadi haray no woodi piiho e buyko e andanɗa hoore ma si min ɓuccaniɓe ɓeyda e hakkille d'accord merci beaucoup aray Masalou aray tanala toon yettude Allah no marsude min hiwri ko min landi merci enni koye jooɗo yettude Allah ok voilà merci beaucoup aray président Chamala Bari Bante konno monsieur Mamadou Salou woni ka présentori noon
ɓe wi wo ko yo nani hakkille mon nden haronidali ɓerde nden par ce que ko hakkille goni maafe ɓanndu gonga ko ɓe wiyata kon wona hayre wiya hakkille ko tagaɗo noon wiya hakkille e hoore nden wiya hakkille donc haray kala ko utilisir ten iɗɗiji ɗen hakkille men ɗen naniren kadi hakkille men ɗen kadi si on famali men utta kay numéro téléphone on kadi lanɗo ɗon min jaabo on par ce que émission on ko fimen hen fof haray président Mama Salou ouais ko ɗum woni koyngal mum ka Jama TV hande kadi ok haray hande e alliance sous région e sénégalais d'origine guinéen e inde communauté guinéen on partout kaɓe woni e nder aduna on hiɗen hewti hollugol ɓe événement d'accord mo faalaɗen waɗande Jama on événement mo wonɓe e nder sénégal fadi mo wonɓe extérieur fadi mo jooɗiɓe guinéen ɓen fadi parmi tout l' artiste guinéen no wanno démarche haɓɓiti ɗi structure ji ɗo ɗiɗi ko ɗi hawtata ɗi waɗa hunde wotere kon ko ɗum ɓuuri ɓe waɗande e avantage si Allah newini noon ha darike haray hande ko yo men aru aray e ñalande ko sonnaɓe arata aray e ñalande ko sukaɓe arata hande noon ko menen ɗo ɗiɗo représente ɓe ko ɗum innete miɗo awi inde presque les communautés guinéen au Sénégal min ara min hollita Jama on pour événement mo faalaɗen waɗande Jama on e ɓayreɗa andi DJ Bella soñdia no wodani yimɓe ɓen si tawi woni waɗama nokkeli buy si tawi noon waɗoɓen ɓe yiidali feere ala waɗa e nokkeli buy joni noon hande en feƴƴi e explique ugol innugol ko yiitidugol alliance sous région et sénégalais d'origine guinéen ɗum ɗo na ɗum addi en ɗo par ce que en waɗino débat ɗum ɗon yimɓe ɓen compreni ko golle noon ɗe démaruɗen ɗen ilandema yiitida ko ɗen arɗen présente ugol Jama on hiɓe andiri e waɗugol les grands événements guinéen au Sénégal concert ji jani wonaɗi e waɗede ɗo ɗin fop si wona profite ɗo heeɓi jatiguijo artiste jo nde wotere walla heeɓi guiɗo goto nde wotere ko walla mo fi no feƴƴira nden ñande kono ko woni e ƴettude moyen mum finance tout le temps annuel waɗa affaire on ko innete kon si setti a remay si ceeɗi a fadoto ko alliance sous région et sénégalais d'origine guinéen joni noon si tawi innama moƴƴinama innama no naɓidede koye hoore hon ɗum andoto koye hoore golle ɗe joni noon golle naggama haray avant tout kala ndema France jo alliance sous région ka woniri e nder aduna on e France jo association sénégalais d'origine guinéen e France jo culture guinéen yoɓe andu nde hunde wonande e nanguede ɗo inde wawi en waɗande ko ɓuuri ɗum ɗo haray noon ko événement jano wonɗen e programme ude pour ñande julde e bimbi julde kono annonce on noon ɓay mi annonce ko ñande julde e bimbi julde mi accay président Malal kañum kadi annonce ko lutti kon d'accord voilà mi accay président Malal bari annonce ka lutti kon salminen Jama fof wonɓe direct natɓe ka page Facebook ɓen président Thiamala Bari Bantingel e ɓooyi arde ka télévision Jama TV depuis ko télévision uddita jaɓɓe hiɓe encourage de wonɓe ga ɓen hiɓe encourage de PDG on en tout cas weltonde ɓe moƴƴa hande noon ko ardugoɓe ari par ce que si tawi gayi ɗin ɗiɗi face à face ɗi fotti ma minna ko ardugo président Thiamala Bari Bantingel ko honɗum woni hande kadi arrivé mon on ka télévision men Jama TV fi andintingol yimɓen koɓe andi ko Bella nam ko toujours e nder yewtere hiɗe wiya ko hakkil yiyata hakkil hakkil wona leggal daringal hakkil wona hayre walinde kono hakkil no yiya hakkil non say chaque fois e nder yewtere meɗen hiɗe wiya ko nanduɗi cowodata a nani explication président Mama Salou on non o andi ka o fuɗɗi o andi ka o dari so pour cela nane minni Jama on yoɓe ndaaru télévision on ɓe heɓay hakkille si tawi en tummodiri ɗo hannde ko wowlete ɓuy wowlama d'accord jonnidirama juuɗe koko wi kon joni kaka golle suta kaka bakkagol noon no yaade ka lambu sitta bakkagol nde no yudde ka lambu haray enen e hikka on en daari en tawi vraiment o galaɗina en aransata ko communauté men o d'accord aransata culture men o hande no woodi ɓuyi jogiiɓe hoore mum no faala lumboyde kono enen ko enen jogii lumbinteɓe ɓen par ce que hande si tawi Masalu wi en ɗo sa daari quelque part a innay ko ene woni représentant guinéen on fof ko mooɓo yimɓe ɓen on wonda e maɓɓe dankoɓe yaha ka fatunde yaha ka haajuji wondi e maɓɓe ko woni ɓeyɗo on
donc communauté guinéen ko juuɗe meɗen woni nam donc haray ko so yi en jooɗike ɗo hannde ko hollitugol ɓe eɓɓande men nden fii o feet tabasil wonɗo yarde ɗo o feet tabasil wonɗo arde ɗo hari feetoji ɓuyi waɗi e nder ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo kono e ngal kadi ko feetogo woni e waɗde d'accord fii honɗum groupe aji moɓodirɗi haldi fotti woni nene goto baaba goto no décidi organise hay ɓen ɓe foppo maɓɓe ko ɓe qualifiuɓe ɓe fof maɓɓe ɓe jogii diplôme golle maɓɓe ɗen koye yimɓe ɓe ndaarindir tun jara haala d'accord bon artiste jo mo wonɗen addude on kadi maɓe wonɗen addude ɓen fewndo ɗo e saa'i mo wonɗen ɗo en inna hecci hankino ma ko aroyta kono ko sissa binet woni top e nder artiste d'accord mo yiɗi mo añi ko kanko d'accord si hannde kanko e wano mboma ɓe ɗo woni artiste ɓe fewndi ɓen kam heeɗe d'accord donc aray noon association ji en ɗiɗi ino moɓondiri no décide e ngal ko enen e sissa binet woni e waddude feeto mumen d'accord jiwum fulawa e jiwum fulawa fewndo so illi bilet jama wonta ko jiwum fulawa jiwum fulawa o tawta ɗo no pay kunsare kadi donc haray ko teddungal jama on fof hiɗen mari kadi maremɓe leader des femmes guinéen par ce que somi inni ɗum maremɓe e ƴettaɓe e ngal ɓen ha goɗɗum no toon d'accord yeeso ngol no toon jawdi ndin no toon darde nden no toon ok merci moko posanelan ɗon président mala par ce que ɗon anndi ine yawde kono yewtake deta e taw il faut que andine jama on ko honɗum wonata ñande julde e bimbi julde par ce que hannde ka fewndi ɗen ɗo mi nani ɗon yaw ndi ɗo kala concert ji ɗin hari wona ɗi ɗiɗi joni noon woni gooto président Mama Salou si concert woni gooto ko honɗum wonata différence e concert wonayno ɗo ɗiɗi on e ɗiɗi ɗa on est ce que ɗa wala expliquant ɗum normal jaman faama ko falɗa yewde kam e bien sûr hiɗa anndi e hannde kala ko wona e waɗede nder sénégal wona annonde am min tun e président malal yimɓe yaltoɓe jemma ɓen artiste ɓe iwayɓe kamen ara ɓen a taway woɓɓe ɓen hino yiɗiɓe ɓe fof maɓɓe kono si ɓe wona nokku ngoto a partage ɓe si on tigui ala moyen o wata sendude jemma makko on haray mo falno yiide ɓe ɗiɗo noon kono ko goto o yiyata par ce que ko nokku ngoto o yiyata deuxiémement haray organise uɓɓen kadi hay si tawi ɓe kamɓe ɓe wonda kono yimɓe ɓen no wondi e maɓɓe hara yimɓe ɓen no faala yawde nokkel ɗin ɗino si tawi noon woni nokkel ɗin woni nokkel ɗiɗi a wawata yawde woɓɓe préféré sa tawgol ɓay somi yeehi ka oya mi heɓay gacce mi yeehi ka oɗa mi heɓay gacce acci mi yilto ara mi yaala e nokku joni noon e ngal sa immike a yeehi a hetti ali sous région ɓe weltantoma sa ari sénégalais d'origine guinéen weltantoma e an kadi sa ari événement go kadi haray ko ñande go o waɗi toyta on kadi si waɗi a heɓay feere yawgol yiyama no yirɗa sista binet noon d'accord e seeɗa famude donc ara yimɓe ɓen ɓe ala jiɓi liɓi ko honto ɓe yahata anintaɓe ko honto ɓe yahata e comme no prési wiri noon hande en daari par ce que en waɗay sondage goɗɗo anduɗo no andi ko honto o rewata o anda ko ɗum fewndi en daari en tawi fewnɗo ni talon artiste ɓe guinéen ɓen e yi ko feƴƴi Conakry kon fi sista binet artiste guiné fop comédien guiné fop moɓodiri kanko e marama kankala ɓen ɓe waɗi tumbodire ɓurɗe e janɗude ko par ce que ko debbo yimowo on tawi himo mari doole tawi himo yiɗa si wona ɗum ko artiste jo goto moko ba e debbo goto yaha no régla hakkude maɓɓe si ɗum ɗon noon waɗi on innovation waɗi laguine kala ko tawɗen guinéenɓe ɓen heeɓi ko tiiɗi enen ɗo ko ɗum yananten marɗen feere en ala feere ɗaɓɓen sabuji ha wawen addande jama men on ɗo kamɓe kadi ko guine weltori kon ko guine faala kon ko enen ɓe faɗori en combatay ha ɗum ara ka maison culture Douda Seck ɗum noon ko woni ko sista binet ñande julde e bimbi julde c'est très bonne organisation rewɓe ɓe wonduɗen ɓen kadi ɓe fof maɓɓe ko kamɓe woni e yaadude sa sendaniɓe a inni ɓeyano waddeɗa ɓeyano wadduɗa ɓe andata heno ɓe gollira mais cette fois ci noon hande golle ko nokku ngutu ko maison culture Douda Seck faalaɗo yaade ka alliance sous région sa yahi toon a yahi faalaɗo yaade ka sénégalais d'origine guinéen a yahi faalaɗo kadi yiwde artiste guinéen jo iwɗo guiné ari sénégal no suude on sa yahi ɗon a yimo donc haray ko ɗum mankamma donc aray juldere nden a heeɓi ko faalaɗa kon faɗoɗen kadi programme ji aroji ɗin voilà ko noon min miiri merci beaucoup président Massalou régime e a préparé ɗon clip binet goto pet après mi arta ema si ere makko yoni ka waɗete ɗon président Jammala Barry Bantingel pourquoi choisi ɗon Douta Seck choisi ɗon deux structures foteɗo ni yo addu Binet Diallo merci Didier
président Mama Salou ko chargé de mission malwal ko chargé de mission côté de Abdoulaye Daouda Diallo koye devant kadi Sénégal fof ɓe de capitaine ɓe nooma devant gendarme o fof debbo e gorko si tawi ɗum ɗo woni Allah waɗi kadi lagine jooɗi ka waɗi on tigi chargé de l'organisation guinéen au Sénégal tawti kadi ko menen ɗo woni organisoɓe ɗoɓe mi sikki tun haray diplôme on ko haaɗu ɗo haray ko min wiyata yi ko hay min ka wonmi ɗo ni miɗo humpa taho nden ñande ko honno ɗi gayi e ɓe rewɓe wowɓe organisé ko honno ɓe wonirta e o organisation si hon ɗum yaagol to yiya façon organisation o wono e feere haray nandarogo artiste on taw surtout poids jogaɗo on ɗon ko luuru so ndaari noon exemple on ndaara depuis hay laylatul qadiri on hay ko waɗi ɗo kon fof o yiino feƴƴiri ha en ari kadi ka ɗum ɗo hay hannde hay ambassadeur on ɓe pormunolan si tawi mi naɓaniɓe lettre ɓe arayi d'accord conseil guinéen au Sénégal on ɓe innunolan kamɓe kadi ɓe faala yiide tawede ngon feeto ɗo itti noon sikke e jibinande guinéen jooɗiɗo ɗo ka capital ɗo ma jooɗiɗo Sénégal haray meɗen andi meɗen habbi full jama meɗen habbi jama o meɗen hoolori jama o non caɗaɗi ka jama président ka jama ɗum ɗon mi en yewta fi ɗum ɗon mais pourquoi suɓuɗon binet pourquoi suɓuɗon en tant que ɗi gayɗoɗi onon fotton ha tawon ko binete ngalat ton maison de la Kédi Dudese min holli hoore mum hiɗa andi mi adoraninoma ka yewtere wimi ko hakkil yiyata hakkil binete hande mo yiɗi mo sali binete ko kanko woni hoore jiwɓe ɓen ka pooɗa ka meere binete noon ko ɗo o yiwigoy imo andi ɗogoy imo anda ɗogoy kono si yehi ha tawi ko darama ka hoore podium mi sikki tum mo yehi yi binete si weeti janngo mum o woday ko filli ko no men darani men tawi binete no hani arde Sénégal goo sa jenti ha daari ka téléji ka men e médiaji ɗin fof a tawa hande ko binete hoolora sa jentike mo waajuji makko ɗin e musique on a miijoto ko honto woni ittude ɗe karfeje ɗe woni feññinande ni on ko jum fulawa par ce que fiyon ɗum si oɗo ko yo janne pulal a satata janna binete pulal ono yo ode mon pulal menen mi wowli pulal ha mi wowli pulal kono wonde mi torotomo si mi yewde téléphone min na joni accu mi yetoma ko faala kon o lutti kon après yande aɗa yewtoye goɗɗo wawata yewtude binete e pulal ko hombo nandi tani mi seeɗa ko joni on no halima on kadi mi meeɗi yaade e télé wano ni komi posa question oɗo minnude ko honno konɗo hara o répondi awa binete mono faala jentade musique cosane vraiment cosane men on enen guinéen ɓe ɗon noon ko gonga si mono faala jentade musique tawa o anday ko honɗum wowla an e ɓiɓɓe ma ɓe on heɗodaymo an e ɓeygure ma nde noon nde fotta fodde a hertata heɗodade makko sa jentike ko wolata kon kadi a haynotoɗa ko woli fi mum kon no wawi won jooɗago emin binde darorgal sa daari to on tigga darorgal kala ko binete nanɗa no wowla e musique a taway ko histoire o yimi donc haray hande heɓugo wano ɓen jiwɓe heɓugo wano ɓen e leñol mum heɓugol ɓen e leydi mum no landi hooreɓe culture on ɓen soutenugol sifa ɓen haray natuma on tigui ronkiti tawa hay o hiwri goɗɗo hiwritotako mo hara ko on sa wiyete wallitemo binete ko hanuɗo wallitade binete no walli hoore mum par ce que hande goto fof hay ko nanɗa e nder yeddodiral ko waɗi toon kon so wowli nde wootere sa jentike a tawa goɗɗo wawata wolude ɗon goɗɗum a yii hay payku ngo no waɗa ɗo ɗe affaire ɗumayagal on no andata ko bili ayi nde o yiwno ko woni wadde kon o jali o inni miɗo yaade min kadi ayi morto mo yaltini ɗon ko fi ko wo sere mo ngo mi voilà a faami binete kala ko goɗɗo wolta e aduna
ya wolu ha inna kon du wiida kono wata mo tañande yewtere. D'accord. Allez, merci beaucoup wonɓe darde Chama TV ɗon andi noon ko Bineti Mali c'est-à-dire sinnama Mali ɗon andi Bineti komo Mali. Joni noon Bineti wo kanko hande kadi na o Bineti ko jiwum fulawa par ce que ko noon jama o sinti ko noon o joni ko kanko ni jiwum kanko ko fulawa on faami de jiwum fulawa ngayuru fulawa ndi nono ton andi ko jiwum fulawa ngayuru fulawa yejiru de ngayuru fulawa ndi non bien sûr ndinno wadi kadani jango ndinno pari don do indi mo ila don moji bon régime s'il vous plaît adnalam clip Bineti parce que andi il faut que jama holle wonaɗo e wowlede fimugo par ce que ma hande Bineti ina wawi wiide fewɗo ni mo tourné Fouta Diallo par ce que hanki ko min noddita mo Diaka Guiné ɓay waɗi concert makko kaɓe waɗi concert an ɗon he Diaka o seeɗa ɓe heɓa probléme Souleymane noddi mi wi beela seeɗa men heɓa probléme Diaka Guiné minimo hon ɗum o adnilan image ɗi mi tawi subhanallah par ce que duwaka organisatif waɗin piiji e tawata sécurité ɗuuɗa e son famille seeɗa ɓe heɓa probléme hanki wallahi noon happaga seeɗa Diaka Guiné donc mi sikki tum buy anda kon to woni Diaka Guiné ko Kédougou a feƴƴa e Kédougou c'est à dire joni andi adi ko Diaka tukol ko Sénégal jeyno joni noon Laguiné e Sénégal ɓe haaɓi fii ɗon par ce que jaman yalti Sénégal yo kamɓe jeeyi Laguiné wi ko kamɓe jeeyi Mali Bamako no fanno imposade wiya ko kamɓe jeeyi joni noon yehi ha ɓe piiri désertoɓe ɓiɗo wonnoɓe ɗon ɓe mo Sénégal on emo Guiné on ɓe piiri ha Macky Sall immi ɗo yeehi ton sendi waɗi frontiére waɗi Diaka Guiné waɗi Diaka Macky joni a feƴƴe Diaka Macky naata Diaka Guiné a feƴƴe Diaka Guiné naata Diaka Macky kono no waɗi frontiére hino frontiére Guiné on hino frontiére Mali on e frontiére Sénégal koni ɓe woni ɗe donc ko toon ɓe yawno jugol hanki min ɗon on fof min yaadi min artiste buy min jindi ha Diaka Guiné en tout cas mais hanka ɓe jui ɗon tawi ko subhanallah yo jama on anditu kono no yirɗen noon sen arde clip on joni en accete kay téléphone on wawi yaade téléspectateur ɓe régime sa waɗi prêt may daren clip Bineti arten ka Jama TV émission daroyiɗa
merci beaucoup Bineti ko wiyete Bineti mo Mali on wo eppahiɗa laba tagaɗo ko hawanoma yiyete donc ko Bineti Mali acca régime acca lan téléphone on yaadañe téléspectateur parce que ɓe wuɗɗa hen 78 watton 116 82 38 78 116 82 38 président Mama Salou oui ngal ɗo mi ala landade chargé l'organisation miɗo andi vous êtes deux présidents ko honno jama on heƴirta e ko honno jama on natte duta sek ñande julde ɓimɓe julde bon joni ɗo DJ Bella min komi adorta e hiɗen décidi waɗugol maximum de respectugol communauté guinéen aroɓe ka maison culture Douda Seck ɓem respect mo ala nando d'accord okkugol ɓe kadi teddungal ngal ko jonnugol ɓe ko ɓe arani ton kon c'est à dire temps de jouer artiste jon jouana ɓe ko ɓe faala kon ha ɓe welto parce que souvent ɓe wullay artiste on arata law way donc e ngal noon ko honɗum prépare ɗon yon koɗɗon kadi par ce que artiste contrat waɗa ɗon joua law par ce que artiste déjà ɗuuɗa ko ƴetta par ce que peut-être artiste wona wonɗo principal ɗon d'abord ko bapita e woɓɓe goo mais tigui tigui on ko il faut que yewton ɗum ɗon jama on faama e artiste ɓe ƴettuɗen ko joua première partie ha tawata jama o gayni motivade ha fof tawata timmi binet ara waɗa ko fof faɗorima kon ko wano bapita ɓundu kuye jofa e kañumma e comment dirais-je combode kadi artiste jogo no tom voilà petit ba n'est-ce pas donc haray si ɓen ɗon ɓe gayni joude ko binet woni joude mais waɗi siminnuma maximum de respect pour communauté guinéen o voilà josa kadi yo jama on kadi andu fof no andimo Sénégal ɗo o aray fof no andimo Sénégal ñoƴƴanaran ɗon acca 78 watton 116 82 assalamu aleykum waleykum salam on jarama ɗon e jang allo on jarama ɗon e jang yantum hiɗon noddami honto ɗon make honno mi nodda Dakar Crayof ɗon make honno kommo ko DJ Bella kanko tigui ko paykumma ko boy adama Cangel Boori no wayi Cangel Boori walla wuuri boy modi wuuban riben 5 ko on ɗum fewndi e jang ɗon e janton min daado ñande mawɓe merci beaucoup mi wetanike ma wuuri ko on ɗum fewndi mbiɗa yiide patron an aada seeɗa walla wayri no neɓata mbeɗa yiida wonde o gasi ɗon e janton alhamdoulillahi Allah meɗen e jang awa fewnɗo anani a daari telon anani ko fewndi kon aray ko teddugal e ma concert binet to ñande julde e bimbi julde Douta Seck nani d'accord ala probléme inchallah acca okkude ɗi kaji feƴƴe ala mi yoppay ɗon to patron on Adama Cangel Boori e an DJ Bella non merci beaucoup e noon e jeeyaɗo Koundara permete ɓe Koundara ɓe fopp no noɗita merci no hokkanga ɗon Abdoul Bullere Oumar Bano d'accord eyyi haray kala eɓe umɓe binde ma ɗo invité ɓe ɗo fof ɗa hiroɓe kamɓe ɗo yiɗo noon d'accord merci beaucoup eyyi haray on jarama d'accord merci an ala mbiɗe yeyde quoi d'accord merci beaucoup ya par Allah e jar ñaata ok andi ɗon ko côté yimɓe ɓen comprenu binet no mari ko librata e nder Sénégal ɗo ko annduɗa hoorema ko aduna Allah on fof jooɗi wowlifi makko Guiné kom ngoye guirdi gardade wande Guiné fof premiére makko sorti yaltugo waya extérieur hara ko argol Sénégal ɗo himo andi wona enen tun woni moye darude ko ɗum waɗi so ko waɗi contrat de temps de joué makko ɗen o wi o joua o heure hay o heure ko ɗum ɗo woni ka contrat donc kala ko menen men mari ko men waɗa ko avant de départ heure makko on walla fin de heure makko on kono ka contrat ko halda kon ko ɗum ɗon donc yo jama on andu o libéranayɓe ko ɓe faala heɓude kon si tawi ɗum ɗon iwti e hande menen ɗo goto fof débrouillani hoore mum jama on weltori min wawata fottude e yimɓe men ɓen fof fotta organise goɗɗum tawa no woodi ko manquinte c'est impossible ɗum wata wonde e kadi wawa wonde de façon no wowa organisirede noon tun hara ko noon tun waɗirte il faut goɗɗum wooda ko holliri ko gaynoɓe ɓen waɗanaynoɓe personnel ɓen ko ɓen hawti waɗani communauté guinéen nokku gootu ɗum ɗon noon détailletake ka télé ɗo ko ɗum ɗon daroyte ñande ñalande est ce que ɗa famude par ce que sa nodditi yimɓe ɓe haray no woodi ko falɗaɓe hollude sa inni noon ko hollataɓe kon fof ko ɗum wowlantaɓe ɗo si ɓe yahoyi haray ɓe ala ko ɓe maƴina ɓe donc est ce que ɗa famude ɗum ɗon hino feere e
avant kadi hiɗa andi chaque responsable jooɗiɗo hiwroto yimɓe mum hande mi salminay parmi l'association alliance sénégalais alliance sous région association sénégalais d'origine guinéen salmina rewɓe men wonɓe toon ɓen fop salminay Binta Pellel Djiwo Diallo salminen Safiatou Camara salminen Nege salminen Julde Diawne salminen oɗo honno Adama Hawa salminen Mamadou Binta Robos e salminen Aissatou Camara en e Aissatou Koundara en fop arten noon e granɓe men ɓen fof Didier Bouba en fop Ceerno Bari Sougue en salminiɓe chacun no gollude golle mum ɗen kono ya en auditeur aca assalamu aleykum allo oui assalamu aleykum on jarama ɗon e jang diyeɓa joni ça c'est Mr Alpha oui ancien yiide a yoɓa e samnil no problème walla ɗo jariɗo jari par ce que en hawkidiri quoi mi tawatama kama arata quoi là non mi ara inchallah d'accord wallay ko tan o andi rek bo ɓenda ko ɗandi programme o awa hewro invité ɓen ɗiɗo par ce que ɗandi miɗo andi ɗa yiiɗi ɓe moƴƴa miɗe moƴƴa noon ɗo yiɗo ɗo addu to mbaɗen jammalal Bari e grand jon invité ma on ɗon haray vraiment noon mi nani ɗon ɓe haray ɗon haala ɗon fi haray onon ko ɓe association fof ko hawtodiri kon waɗi hunde wasata ko noddi biref maali kon nam tellement affaire o labbama ɗum vraiment miɗa andi onon ɓe maali ɓen e ngal non maali ke ɗum noon kay min Alpha mi wawi ɗum noon ka anniversaire ma kono inchallah sima yaali min kam naɓa e noga walla kono inchallah fawat faway ka sa sappo yahaɗe par ce que min miɗo andi sawole a waɗay inchallahu ɗum noon ayayla d'accord e haray vraiment affaire o yeehi law no waɗi law yallah maɓe waɗu laatuno e jaam tawna e jaam amin feƴƴa e jaam amin eyyi haray vraiment hiɗo weltana dal radio no weltana vrai no hawtodi ɗon ko association fof ko hawtodiri ko ɗum ɗon haray vraiment no weltini no welnande kadi d'accord so woni hunde fof wonde woni ɗo miɗo wawi wiide gonko garan jo wi ko hara miɗo wawi wiide ko fuɗɗiɗo hara miɗo wawi wiide ɗo ɓay woni ɗamen ɗa hara min mi ala yaɗɗa takkoɗa mi yeehi kawɗa mi yaari kawɗa kono so woni hawtodiri fof e fof ko ɗum soɗɗe koye yaari yeeso quoi d'accord min haray vraiment émission no yaɗa lawɗo haray mine mbaɗa ɗo vraiment hara mine weltani on kadi moƴƴana seeɗa quoi d'accord y a pas de problème nawra yeeso vraiment merci beaucoup hara inchallah koye hunde woto nawrani yeeso mi salmini madame e faɓɓe yetto inchallah de jawle inchallah ko goto hara mi hewti inchallah nani y a pas de problème Alpha merci mi yuri ko fof mi ɗumoro ɗon kala après sa paari ko ala ha faydara o y a pas de problème eyyi mi yuri kala ɗum wonɗo darde émission ma o weltanimo kadi d'accord merci beaucoup merci beaucoup 78 waton 116 82 38 naton ka émission yewto andintinon men tum on andi komin yewti on kon ɗum ko ñande julde e ɓiɓɓe julde ɗum ko honto watta maison de la culture Douta Segui noon ko honto woni ko en face mairie Médina on Dakar ka Blaise Diagne o tigui c'est à dire si a faala sa anda repére on net wi école Médine sa wi école Médine hara Douta Segui sa wi sa anda ɗo wi rue 25 angal Blaise Diagne hara Douta Segui donc Douta Segui majjinaki hay eno kala ka iwruɗa aron kadi law yalton law par ce que onen communauté ko woni probléme en yalten law par ce 19h0 haray baafe ɗen biye fuɗɗama yeyede pour yo jamma on naatu par ce que concert on o wona e concert différent e ka organisé nene ko l'émir o voilà ok ƴettude goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo assalamu aleykum jarama to ɗuytu télé on grand allo waaleykum salam hinon e jang alhamdulillah merci beaucoup ɗa nodda mi hoɗɗo make honno miɗen nodda on Grand Yoff mi salminiɓe Grand Yoff ɓe fof yongo janto alhamdulillah wallahi ɓe darde émission magon ɗo no weeli moƴƴano merci beaucoup haray ɗa wawi hiwrade invité ɓen ɗiɗo après feƴƴen ko heddi ko alhamdulillah jeeɗa ɓuurani après mi nodda merci beaucoup haray mi wettike nani aka merci beaucoup 78 116 82 38 président ouais ok comme no haaliranɗen ɓe ɗon kono mi hiwrori ɗo ni kala ndema wonɗo e ɗi sirteur ji ɗo on tigui salminama Sérif Mali en fo Sérif Touré en mais hande yo jama on ƴettu kadi esprit mum on koolamo nokku gotu ka enen koluɗe golle men ɗe nokku gotu ɗon fi maɓɓe d'accord e soɗa famude he
sa yarani États-Unis no mari doole ko 52 état hawtodiri wona état siko woto kamɓe fof siɓe séparé keɓe waɗi goto pays ji luttuɗi fof reno ɓuuri ɓe doole ala e nder pays wonɗo e nder États-Unis ɓurɗo pays ji goo doole kono 52 état on no ɓuuri pays ji ɗin fof doole e seɗa comprendre yimɓe siɓe gaynayi goɗɗum ɓe waway hawtude ɓe waɗida goɗɗum ɓe waway wallidirde donc joni noon hawtodiral ko hawtodirte ɗo kom ko jonnugol yimɓe ɓen kadi leçon pour yo yimɓe ɓen fof aru par ce que en fof ɗen duwa yaadude e côté ji ko faalaɗen wadde kon fof culture men on noon ko ɗum moƴƴinanta en hay leydi min ndi ko ɗum lamminanta en kala ɓe innayi lanɗo o fof hay lanɗo on ko culture makko on kono wayi noon ko noon o wata donc si tawi woni en tummodirta nokku ngu to en heɓata message ji ɗi faala ɗen ɗin en nanidirta Dj Bella hakkil ko ñamir ɗum kono hakkil ñametake n'est ce pas donc aray komi toroto communauté on ñande julde e bimbi julde yoɓe hewtu ka maison culture Douda Seck concert waɗay hikka Sénégal ɗen addi noon ɗo artiste ɓe ay inneteɓe no ɓuuri binet kono kala ko goɗɗo faala wadde e nder aduna on a heɓay ka waɗa si waɗa sa nani ɗe wowlude ɗo wonɓe to no nande ko ɓayɗen jogui o micro télé on hino lança siko enen tun ka suudu men ɗo ɓe wonɓe Grand Yoff ɗo ɓe noddata en donc awa artiste jo ko o foori o ko o foori hino woodi ko heɓata si wawa heɓude ko faalaɗa kon hikka noon ɗum heɓoto wonde mi faaleteno tawa ɓay mi wonda e malal mi heɓata wonde o faale tawa men wonda o heɓata joni noon meɗen faala ete meɗen wondi be men heɓa minen kadi ko be min maƴina yimɓe ɓen ko be men heɓa kamen mantano jama on ɗum noon ko intérêt jama on noon est ce que ɗa famude e binet décision makko on pour Sénégal si ɗum ɗon waynodirama miɗo ɓuuri tañƴinade aduna on foof o heɓay tourné donc ko honɗum noon ɗum ɗon woni importance mum séréji wonɗi Sénégal ɗin association ji wonɗi Sénégal ɗin rewɓe wonɓe Sénégal ɓen yaltoɓe feete heɓayɓe coñci julde ɓen heɓayɓe paɗe julde ɓen ƴantayɓe moodi mum coñci ɓen ƴanta jaatigui mum coñci ɓen yoɓe immo ɓe yaha ka fof yiyata ɗon ɗum ko ñande julde bimbi julde ka maison culture Douda Seck sa raati ɗum ɗon haray a bonnu coggu ñogo sa raati ɗum ɗon haray complet mo ño'anaɗa on o e ɓaali valeur sa yi yimɓe no immo yaha ɗo ka monument yimɓe filma ɓe inna daari ko fulɓe ɓe yahu ka organisa ka ɓe yahu ka ala droit ɓe yahu ka ɓe ala droit hande menen a yahata maison culture Douda Seck meɗen wondi e ministre de l'intérieur GMI no dari police no dari gendarme no dari autorisation préfet autorisation maire autorisation commissariat goɗɗo ŋaña ɗon goɗɗo hara menen min jotto min ayta on tigui min ronka mo siɗa faala hara ko an sinci ɗo min sokoyte par ce que meɗen jonna droit mum on yimɓe men ɓen ko ɗon ɓe arta ɓe manto waɗa ko faalaɗa taw waɗa welti donc ɓe nodditi jama on ka maison culture Douda Seck pour les femmes sénégalais d'origine guinéenne et les femmes alliance sous région concours et concurrence ko ɓe faala hollirde jama on ɓayɓe ɓe maɓɓe no innuno no ɓuuri oya ɓay noon ɓe fottude nokku gotu laaɓana yimɓe ɓen est ce que famude Djiwo Diallo e équipe mum on no wawi ɓornade no wawi amude no wawi organise ude Binta Pellel en no mantori ɗum ɗon on va voir ñande julde e bimbi julde résultat on en jonno e ñande julde ko hombo gagni ko hombo ɓuuri addude yimɓe ko homɓe maɓɓe ɓuuri ɓornade ko homɓe ɓurno respectude surtout mo Malal Bari organise on golle gollaɗe toon ɗen ko hombo ɓuuri ɗum animude e jama arɓe ɓen kadi parmi les régions de Guinée siko Mali siko Télimilé siko goɗɗo goo en anday sen gayni on région ɗon prochain programme mo waɗoyte on haray mo mari titre mo mari drapeau e nder leydi Sénégal voilà merci beaucoup aca 78 watton 116 82 résultat jogo de téléphone hakkilumo 78 watton 116 82 38 président Malal on nani ko président Massalo wi kon par ce que gonko wi kon yay concurrence no woodi déjà concurrence on ko entre men enen par ce que fiyon ɗum rewɓe alliance ɓen no décide si Allah tan ɗo jaaɓi ko femme Guinée waɗano ko wona ɗum ko ɓeɗake no décide ko rewɓe alliance waɗano ko wona ɗum donc jooɗama yewtama pendant 2 ou 3 réunions ɓe fof ɓe haaldi ɓe fotti joni yoɓe waɗi concurrence on jama on daara pour que no hunde nde moƴƴira kono ɗum mawɗo ko makon en tant que probléme o fof kono président ɓeni ɗo joni d' accord c'est à dire somi waɗi face à face min e président Mamadou Saliou alhamdoulillahi aray no waɗi important jama o yo suive men d' accord par ce que mi meeɗi yaade min meeɗi yaade wano e médiaji ɗin mi yiya woɓɓe goo no are sira wiya no ɓe ɗiɗo no wawi yewtude ma no waɗi ni e ni yewtere nde no waɗi important d' accord mais version makko on ka yewtere min naɗo mi woni arde taw mi faala wiide
kala ko concerne organisation on ko tawata ko responsable ɓe organisation on ɓen sarsi ɗum ɗon si Allah jaɓi sabu annabijo o rewi laawol reway laawol min conseil tun kala ma immotoɗo yaka concert meɗen sa nani kaari no organise wona ɓannugol julde ɗen foti sa nodditi yimɓe mo ɓe heɓa teddungal ngal duwa hettude ngol wano ñande julde ɗen andi mo ɓe wattoto coñci mum laaɓuɗi coñci mum moƴƴi yaada e giɗo mum ka organisation sago ma sa hewti a heɓa place moƴƴo si Allah jaɓi e équipe uji ɗi ɗiɗi ɓe jooɗanto ndaarugol no ɗum ɗo wonira en tañƴinike kadi hooreɓe leydi men wonɓe ɗo ɓen e hooreɓe leydi ɗo ndin ɓen kadi ɓe tawete on anndu noon kala ko yi'uɗon menen min waawi waɗude ko ono waɗi haa min waɗi surtout ono winda wowla en ko wiyete médiaji ɗin hara meɗen tolni o yon aru law suivon ko honɗum min waawi waɗude maandi noon kadi fii ko min waɗi kon ñannde goo holliro yimɓe ɓen ko min waɗi kon hara woɓɓe kadi waɗo e janngati e ko min woni e waɗde kon d'accord ɗum ɗon si yawti sago amen rewɓe ɓen ɓe teddina e jama arowo min ko ɓuri lan concernude kon fof e komi waɗata kon e komi yamirta kon sago an kala immiɗo yehi ka concert so hooti sago makko ko sifa on concert ton o yahata haray ko ɗum ɗon tum ɓuri lan concernude ko honto min mi yananta aroɓɓen mi yananta goɗɗo goo komi yananta ko responsable ɓe ƴettuɓe charge organisation on ɓen ko ɓen mi faala yo darano organisation on no rewra no haniri noon kala ko wiyete ko ɗum ɗo no concerne organisation o si Allah jaɓi en motive to ha fof muɗum wona noon par ce que mi andini o e ngal o équipe ɗiɗi ndaaruɗi ha tawi wa wontida yimɓe goo ino onti guite no darde ɗi équipe uji ɗiɗi ko honno ɗi gollirta sago amen onon on fof moɗon o waɗa jangate e komin woni e wadde ko d'accord e hino ɗo président Mamma Saliou miɗo andi ko kalifiwɗo min e makko komin gollidi kon fof koyo min daaridir tum min jarawi wajodirde hoore laawol Allah waɗi noon ko ɗum wiyete wano DJ Bela en wano DJ Yaya en certains sukaɓe Billy en hiɓe souteni équipe on Jiwo Diallo e Binta Peller ɓe jonnidiri juuɗe ɓe torike min torike ɓe yoɓe toro kadi yimɓe ɓe wondi ɓen fof yoɓe jonnidir juuɗe wonen nene goto baba goto koko organise ten no wawa ñamugol ha haara ɗaɓɓa bananaru ko ɓeyditira hiɗon andi mo ala nene ala baba Allah waɗi a yiya lanɗo ma kadi sutenuɗoma ko ɗum woni nafa ɗi association ji fi honɗum ka labutani no walani en ka nanngal no walani en ɓihoy goo no woodi koye tawata ko en jonnidi sen jonnidira juuɗe yaata donc haray ka ngal tummodiya wonga e wadde ɗo ko ɗum wiyete ko ngal wiyete vénévar d'accord vénéval ñande julde e bimbi julde sans commentaire d'accord binet himo desidi o addanay en surprise en anda noon ko artiste jo hombo o ƴettata o adda ɗo tawa en tañinanoki on jokkaymo ɗum himo desidi yimɓe buyi ari ɗo hooti kono kankadi o ara e arande nde tawata o waɗo e contrat ndi Conakry d'accord Conakry noon hiɗon andi yimɓe men ɓe fayda e kala mo hiɗon no organise ɗo ko enen anda ko o équipe ɗiɗi ɗo anda lagine bien sûr ko o équipe ɗiɗo ɗo yaata wonɓe toon ɓe mooɓo waɗa délégation ya hiwroɓe donc yetten Allah wakkiloɗen heɓen confiance e jama men on mi andini on noon wona fi taway ko enen tun organise kono jama o no desidi moko baɓe leydi men ndi no desidi ɓawi wawata wonde ɓaawo Abdoulaye Daouda Diallo ronken heɓude équipe iwɗo ɓaawo makko ko ara représentant structure makko on ka concert men e wonata ko ambassade immoɗen organise ronken heɓude délégation iwɗo ko ambassade Guinée ari
tawe surtout déjà Salou Sow ɓay mino dimo kanko attila wiide onon ono wawi organisé concert on komi yewtude voilà wimino président ko ɗum noddinno bon séréji wondi ɗo ɗin séréji wondi ɗo ɗin beela si tawi woni mo ɓeeyo ɓay goɗɗo ko waɗi ko harana e hin si ɓe kala ko ɓe nodditi ɗo hiɗen darade wallahi kala ka ɓe nodditi ɗo ni mariage ni ɗum kala ko woni Allah waɗi hiɗen darade hiɗen toriɓe enen kadi ko ɗum ɗoni ñalande men nden yo en torike ɓe fof maɓɓe mo ɓe watto coñci mum ɗin si Allah jaɓi wota ndaaru wi'ede ko kaari e kaari wowlama inde mum ɗum ɗo en fof koye jom o haaju ɗo si giɗo ma waɗi haaju ko hollirtamo ko giɗo ma ko si an kadi a yeehi a daroyke haaju makko ha o gasi no woodi ɗo moko baɓe ɓe men forta duuɓi no woodi ɗo moko baɓe ɓe men ɓuri duuɓi kono ɓe yahataka ɗiɗo e tato tumbodiri ɓe yahataka tumbodiral sukaɓe ɓen Allah waɗi menen meɗen hakkude sukaɓe ɓen minen ɗo men jonnidiri juuɗe ha Allah waɗi en fopp men en jonnidiri juuɗe hay goto ta ɗuro oya yahen fijen jalen hay Arabe Saoudite kayi o ton ɗo no woodi ñalaɗe feetoji ɗi ñande julde suumaye mo ɓe waɗa caaya mum ɓe ɗaɓɓa kaafaje ɓe ama hara lamɓe maɓɓe ɓen jannguɓe maɓɓe no jooɗi no darde culture leydi mum ndin ina o binete o komo maali kono ko maali Guinée goye ƴettoyɗen mo ina maali Bamako wona Sarlon wona Libéria ko aade meɗen enen kadi addurɗen eɗen fijande feeto men ngo ɗen tori jama yo soutenoyen e ɗum ɗon haɗa simi yewti yewtende no rutti par ce que yewtende ngaray. Très bien. Merci. 78 316 82 38 voilà et dernière émission peut-être 10 minutes passé ko 17 foot no den 10 minutes ara en welɗon ke jama moƴƴa surtout mawɓe suivre ɓe fewno ka page Facebook ka Instagram ka YouTube ka WhatsApp tiraɗi kala ka télévision o woni aray en welɗon ke ɗum welɗon nden Hadja Ciwo Diallo mo jooɗi fewɗo mo darde émission on Hadja Binta Pellel aussi depuis to e Krem Bay Fa walla ya Grand Bao mo darde émission on salmina Sira Malaɗo kayen kadi weltanama moƴƴa mi salmina kadi wono grand Sara Boy Sekou voilà modi Binta Pellel kankadi mo salmina moƴƴa salmine Safiatou madame Bari kankadi ɓe darde émission on salmine Aïssa depuis Niay Cokel salmine wono kanko Cumayatu depuis Wakam Mamadou Binta donc ɓe fof ɓe salminama e salmina kadi Aminatou Ridis walla Housay depuis Thiaroye kankadi no salmina moƴƴa en yejjitare kadi on Negue e julde jawne donc e association ji ɗi fof en accali kadi on Adamawa depuis Grand Dakar tout le monde en accali hay e goto haray yaafo ɗon salmin séréji ɗi fof kay noddita séréji ɗi fof en accali hay e goto biretti wo ko sére mo arali wo ko on ɗon o wi sére mum o menni to hara ɓen ɗon ko ɓe sikkuno bien sûr andi ɗon kadi sengo ɗon kadi DJ hande min mi innayi parmi les responsables ɓe guinéen walla faalaɓe enen guinéen ɓen kadi avantage ji men ɗin ɗuuɗu si a heeɓi neɗɗo mo hay jana no gollirta an kadi ar ƴetta gollira ɓay koko ma si wona ɗum neɗɗo haaƴi hande menen ɗo ko sama kala goye men fuɗɗorno komin watta kon ko ballon soirée ji ha concert ji mais a andi sa daari ko e nder leydi ɗo wonɗen ko to jeeyaɗen iwɗen ton arɗen ɗo mais min mi remarque lamɓe ɓeɗo ɓen jannguɓe ɓeɗo ɓen ha kaɓe considéré en enen ɗon yimɓe men jannguɓen e laamiɓe ɗo ɓen fayde ɓe hewtina en ɗon fiyon num ɓeɗo hino andi ko wonɗen e wadde kon ko ɗum ɗon wawata jonnude goɗɗo ko o faala ko sa daari ɗo poste ji laamu leydin ɗo na laamu hesuno ari mais min wo président Malal won woodi ɓe men jooɗodi ɗo miɗo wawma innude hay yimɓe leydi ndi jooɗodal taw e maɓɓe pourquoi ɓe waɗi ɗum ɗon par ce que ɓe naatay ka bureau ji maɓɓe ɓe yiya ko windi ton kon ɓe ƴetta ko windi kon ko ɓe faala kon ɓe haajitora meɗen ɓuure tan inade piiji kesi aray ɗe balɗe e men mais enen noon ɗen andi quelque soit no woniri ko en jeeyaɓe ɗo kono ko en iwdi to hiɗen faala toon kadi yo heɓo ɓuuri ko ɗo heeɓi kon kono ça dépend kadi si goɗɗo hikkinama yeeso andi wawɗo ɓattade lanɗo ala komo lanɗo ɓattini woodi a daaray ɗum ila ka Allah goto ɓadota komo ko kanko ƴetta e ma ɓanna président Malal ɗo ka nder structure makko goɗɗo goo no wawi mo ɓadade kono ka structure makko ko kanko ɓannayma ambassade on kañum kadi ko kañum ɓannayma goɗɗo goo e goɗɗo goo kañum ɓannayma sa yiɓe na gouvernement goɗɗo moƴƴa hiɓe andi gouvernement on ko an suɓi ɓe wona kamɓe suɓi hoore maɓɓe ko andari arrange ɓe maɓɓen eɓe heɓuɗa confiance ɓen lamminɗa si boni ko ɗum waɗi si ɓe nalan ɗon bonni sina ɗum siko kamɓe suuɓi hoore maɓɓe ɓe yananay no bonnu ɗon e seɗa comprendre meɗen ɗo meɗen waɗi volonté ko komin woni e waddude yimɓe leydi ndin ha tawa no wondi e nafa
yo men andini yimɓe men ɓen de si men heeɓi ka men waɗa ɗum ka yimɓe men ɓen ko toon men ɓuuri yiɗude waɗude d'accord est ce que ɗa famude par ce que ko toon jama men on ɓurta heɓude ko nafitora donc si goɗɗo no yii qualifiuɗo no wa joueur si joueur jo biri yiɗo Europe si tawi ko guinéen si Guinée ƴettalimo tun Europe ƴettaymo si Europe ƴettimo tun hannde Paul Pogba en ko guinéen ɓe kono ko so heeɓi mbuɗe ora walla Guinée kono noon ko France o jouanta o gagnanike ɓe coupe du monde ka est ce que o gagnanike Guinée coupe du monde donc et pourtant Guinée no faala coupe du monde et pourtant ko joueur ɓe Guinée joueur ɓe Afrique ye gagnani France donc enen kadi koye footballeur ɓe footballeur sengo ko jonɗen gollude kon compétence men on ɗe yiiɗani yimɓe men ɓen si tawi jama men on ɓurɓe men wonde yeeso ɓen kadi ɓe yiiɗi men ɓattinde menen kadi men waɗa création ko men andi kon est ce que ɗa famude par ce que simo ɓe addi ko andi kon hajuji men ɗi Marseille min mi ɓooyi wowlde si tawi no harana yawgol waɗa degré inna jonna e goɗɗo affaire ambassade a ƴetta no ambassade o jonna wawɗo huwodirde yimɓe wonɓe e ndin leydi ɓen sa yino miɗo inna Malal Bari no duwa wonde ambassade na question de diplôme ko ɓayri mo ɓe no andimo mo andi mo ɓe wallahi mo ɓe haalanayi mo haaju o anda e haaju mo ɓe kono si tawi woni baafe ɗen fermama nokku goo ni ɓe hewtta toon ɓen fof haaju mum marsata e saɗa famude donc haray séréji ɗin kadi no woodi ɗo menen ɗo komin halfina ɗa andi noon sa moƴƴinayi haaju yimɓe ɓen an kadi ara haaju ma no moƴƴorde min décidi ñande julde e bimbi julde tabal no jooɗi spécial kala annduɗo ko nene sere wonɗo e nder Sénégal no woodi noon woɓɓe laameteɓe no woodi laamodeteɓe yoɓe ar ɓe adresse a hoore maɓɓe ɓenna komi won nene sere kaaɗi miɗo jogui 10 walla miɗo jogui 20 heɓe wersude e junngo an meɗen famodiri min ƴetta liste on si min gayni min hewtina landiɓeɓen ñande goɗɗo hiwroyte wara ɓe hiwroyte ça c'est très important kono noon wona yo min waɗu haaju on tigi ronka arde haaju amen on min immo min yaaka cuuɗi makko min ɗaɓɓita toon komin nafa mo menen kadi ça c'est impossible double nafa on jonna aade goto arɗo kama on hino ɓuuri asendude nafa o yaha jonna mo yiɗama andude par ce que haala laaɓay ko jama men mooɓata séréji ɗin ko jama mooɓata laamiɓe ɗo ɓen no waɗi men nokkugo hiɓe landitorde men yimɓe wonɓe dirige de yimɓe ɓen fi wallugol ɓe minen kadi kaka haaju amen min ɗaɓɓitata yimɓe ɓen c'est clair no laaɓi numéro téléphone prégi ko 77 649 90 96 si a faalaka fadade ha toon nodde mo ɓuura heɓude renseignement mais équipe joguiɗo ɗum ɗon on ko ɓeɓe yiyama kamɓe kadi kam manifestation deuxiéme numéro an on min ko 425 88 40 ko billahi 425 88 40 meɗen faala 649 96 voilà donc meɗen faala wallitade sonnaɓe men ɓen naka jiifa amen yaltata koye organisation iwata ko e jungo laamu iwata ko e présentation iwata ko andugol no windira kaydi anda ko hombo jonnatandi e inde hombo kono noon kadi a yahata winda kaydi e neɗɗo mo a yiya e haajuji ma ɗi neɗɗo mo wallitata par ce que koko men woni e wadde ɗo naɓi men kamen yahi ton goy sa accompagné ɗum ɗon menen kadi komin ittoy ton women artira e ma andi haala no laaɓi no woodi noon woɓɓe innaɓe kummi jogui ko gaynanaylam mais ko gaynante an hande président Malal ko atelier makko gaynanaymo mais jama jokkuɗo mon fof ñamata ka atelier makko ko ɗum wasimo organise piiji fiyo ɓen ɗon heɓu goɗɗum e inde makko kono o wata jonnude ɓe goɗɗum e inde makko ka place makko par ce que o yoɓay toon o waɗay toon dépense ɗum ɗon ko privé mais si a accompagne yimɓe ɓen yimɓe ɓen kamɓe kadi soɓe accompagne ma on fof mo a heɓay pouvoir e naata e ɓuuri ka natuɗen ɗo au passage en salminay maremɓe ɓen fo iɗen andi ko présidente Hadja Halimatou Jeynab voilà sport ji ɗin ɗi aray à partir de émission ji arini hiɗen andi kadi ko Aissatou présidente femme ensemble pour le Sénégal ko kamɓe woni maremɓe ɓe si en waɗiɓe maren ko kamɓe hoolorɗe hiɗen andi hiɗen mari paremɓe hiɗen mari parenjo molana ɗon mo maali fop mo termese fop ini on termese on ɓay nani ɓay mi lansani ɓe wondema ko ɓooyi dundu joni paren on ɓe wi dije bela hari on waɗi paren kono hari o meeɗa wadde donc voilà o wi pasquement menen binet ko menen wonno fans club makko ko menen woni président amen on fen ono Gabon kono déjà men contacte président on o ara o tawe concert binet par ce que guila ɓe waɗi on président o meeɗa tawede concert binet o wi pour la première fois o yimmoto Gabon o ara assistigol concert on tellement que ko koto makko ɓoye dunduji kadi wona paren voilà c'est bien ɗon e ɗo kadi responsable ɓe wonɓe ɗo ɓen fop ala mo naɓantake lettre mais na question yo o jonnu men mbuuɗi tun ko pour yoɓe aru si nama hiɗa laami communauté goɗɗo wawɗo moɓude 8000 ou 10 000 personnes taw waalo ka suuduma hara anda ɓen no feƴƴiniri jemma mum on
sina ɗum haray ko laamiɗa kon heno fanɗi mi rasira noon kadi piiw Ouais. gotum Assane Diallo accordé participol e concert o Très bien. par ce que ɓay min yewtima ko wi arimo faala juuloyde kam maɓɓe mais e ngal en ɓoyimo yewde fi concert ronkarde mais e ngal ɗo tawete concert Voilà, surtout ma donc- binet no yimanimo morceau exactement ɗum Voilà. ɗon fof hande ko bonheur de concert on Ouais. hiɗa andi ɓe wi si moƴƴi moƴƴe rek a faami moƴƴi, moƴƴi. si moƴƴi moƴƴe rek par ce que andi no waywa kaaba hibbante guertoɗe buy ɗe salodira e ɗe lanco kono guertogal ngal kaabaje ɗe ngal moɗigal koye sokotonde wotere ɗe natoyta ɗa andi aduna on ko noon wayi sa calculi jeeyaɓe nokku gotuɓe walla wonɓe hunde wotere ɓen ɓe yiiɗi ɓe añi ko ɗum ɓe innete est ce que ɗa famude donc aray min komi innata communauté guinéen on yoɓe ar appliqué culture men on yewten yewtereji men ɗin heɓen sécurité ka wonɗen ɗon fijen fiƴindaru men ɗum jibinaɓe gaɓen jibinɓeɓe ɓe yo naɓuɓe ɓe yiya iwdi maɓɓe ndin ko honno wayi D'accord. par ce que e yi aduna on ko honno woni e yarude hewta e nokku go tawmo be sa anda ko ma kon a wonta e majjuɗo hay so andi goɗɗum ngo Aja. Voilà. Dernière question. Alliance de la sous-région Femmes Guinéennes d'origine sénégalaise, président Malal. Suite, si concert on gasi, kon woni projet o yesso. Attention DJ mi nanayno woɓɓe no inna sa holli yiɓɓe ma ɓen piiji ɗin fof ma ayɓe ma ɓen piiji ɗin fof ñande go a tawa ko goɗɗum go alliance on no jogui projet kañum e femme d'origine guinéen vraiment e wawata détaillude ɗo kono hunde wotere no woodi komi faala ɓeyde toon on côté ɗon miɗo faala mi aroyta émission aroyo on mami jonnon nde yewtere ɗon ɗo e on émission arde sago meɗen musidɓe men guinéɓe ɓe mbawi fof koye guinéɓe ko wiyete ko base guiné sosoɓe ɓen hiɓe ɗo enen kadi sago meɗen sen addi pullo en adday sosojo ma adde maninkajo kono sago meɗen sen nodditi yoɓe noto en si ɓe notike en en jonnidiri juuɗe en foolay kono noon no woodi sukaɓe aroyoɓe tawaɓe ka organisation ɓe base guiné ko ɓen ɗo yewtanoyte en nde yewtere ɗon Ouais. haray en salmini kala ma wawɗo hettade darugol o télévision hande en salmini équipe o e seeruɗo organisation o fof min e Mamma Saliou ñande julde e bimbi julde namen président billahi ko min faala hollirde kon mi wona 9 mi wona 10 mi wona numéro 6 mi wona gool on faami fi on ɗum waɗintame no nayiɗugol mbuuɗi ɗin kono miɗe yiɗi kala arɗo ka nder yoɓuɗo tike mum naati ka duta sek yo hootuɗo e teddungal o hootida e ko welimo na enen en organisana fi Malawi organisane en organisanama Masaliou ko organise wan ɗen ko guinéyemɓe ɓen si Allah jaɓi sabu annabijo sago meɗen jama on hootida e welo welo e hoore ɗum à partir de janngo kaka télé wonɗen e wolde ambassadeur men on bureau conseil on bureau moyen guiné on hiɗen ƴetti hoore meɗen watti e juuɗe maɓɓe halfiniɓe kadi organisation men on en naɓanayɓe kadi lettre ko Mamma Saliou woodi ɗo ko ɗum woni bien vrai si fatunde waɗi ko yimɓe ɓen si gamol waɗi ko yimɓe ɓen si alluwa waɗi ko yimɓe ɓen mo laamoto ko yimɓe ɓen si tawi ɓe innama joni yoɓe noto ko assemblée si ɓe jooɗoto toon ko yimɓe ɓen joƴƴintaɓe toon kala ka jama o nooti woni ɓe andi yimɓe maɓɓe ɓe nootike yoɓe ar ɓe jooɗoɗa yimɓe maɓɓe yimɓe ɓen anda ɓe hara na saabu Malal ɓe andira ina saabu Mamma Saliou ɓe andira kala ko yaaɗo ha wakkili naati ka politique kafi kala ka noddutuɗa jama wolɗa fi laamu andu ko politique wonɗa kala ka ɗum ɗo woni kamɓe kadi yoɓe hettano ɓe bamba yimɓe ɓen no yimɓe ɓen bambirta ɓe noon aray en teddiniriɓe golle men ɗen d'accord merci beaucoup aray en jewtike rewɓe men ɓen fof yoɓe yaafo mi ala détaillude ɗo hay goto e min so min yomi détail ɗo wodayɓe mi acci d'accord on noon e weltanike ɓe hiɓe ka terrain d'accord président e weltanike kadi kala accordanɗo en comme sponsor d'accord kala accordanɗo en comme marrain kala accordanɗo en comme invité sami Aissata Koundara to salitaji on andu hiɗen ka terrain e ngal kadi ko laawol goo mi andi gonga ko Masal wi kon ko moƴƴi kon adday tun ko moƴƴi ko laaɓa kon adday tun ko laaɓa très bien président Jammala Barry Bantingel goɗɗo adanimi message joni o wi pourquoi
vous n'avez pas fait de t-shirt. Fion nous on va t-shirt. Ça va venir. Donc il y a pas de problème. Wadete. Andi mo wadete. D'accord. Andi mo wadete. D'accord. Après il y a pas de problème. Voilà aray waynito len. Donc aray mimmi do waynitade. Waynitagol angol yo jama on fo be andu ko addi en ka télé do ko fiyo be humpito ko faala den ko humpito ko fewndin den kon e concert watte do nyande julde bimbi julde concert bineton ko wowluden do wo ko wowluden do ko arrivé bineton e nyalande wowlantembe ko wadoyten ton non ko gite mabbe den yiata façon organisation ko gite mabbe den yiata en torike jama on kala kabe wontiri e der territoire Sénégal on bay wobbe no iwde Tamba wobbe no iwde nokkugo ara concert on sans compte de wombe Kermassar walla Tingueju walla Barña walla nokkugo andi hande ko inete Guédio ay Parcelles Pikine Tillel dum don ko Dakar woni est ce la famude haray en torike jama on bayri responsable Guinée et Sénégal aray en andi dum do addanay en nafa jango den considérer kadi goto fo ko o mobidiri yimbe sappo jogi ko hino yoni goddum yobe immo be arabe adero be jetta di numéro téléphone ji di jonnudem be nyalande kay se hewti kala nene sere yo aro présenter sere makko si wona dum o aro e nyalande e innugol o accara o accaka parce que aduna on sensi organisation ji di woni avance de yimbe ben Allah wadi fewndo o saido menen do men titrama e der Sénégal men titrama e der Lagine men landi torte piiji go si Allah on jabi men accata wondo bawo si wona hara kanko yidi accugol hore makko kon non menen kadi mais yaha e dennabo jimbe ben kono meden faala fo arka dennabo amen d'accord parce que hande sa senda jonna goddo na kanko sendata jonne yo arka maka an kadi yaha hiwro yodamo donc xara en noddi jama on nyande julde e bimbi julde en hiwrika kadi e yimbe membe wonbe ka association ji men din fop e sonnabe membe fop en acca hay goto comme wono Aïchat Koundara e wonbe wadde don direct e ngal juutu ben rabbida e rabbube be juutay en sabbi fop Guinée dunke moye bo voilà donc ara en salmini be fop mabbe kambe on be fo Amatullah fo salminam mboma o mo talol amata poda e je mari non artiste yo goto onon do Aïchat Koundara artiste goto do président Malal boyi organiser de aboyi wonde DJ wuri boyi jogade télé onon do fop si wona min kasare do o yi mo wo nyande julde de mari artiste jo inete do wo ko sira 100% poda o meda mo yide sira 100% poda on don non o yi ay mo so yimo on anday ko hondu wadi hanno on yi alimo d'accord mi sikkano dudi yiwdo mo kono yiwdo mo kadi landoto fi makko nyande o japar problème merci sira 100% foda sarbule c'est Thierno pour le Fouta kankali to e Kermassar artiste yo mola nado o wi DJ bel hay so invite alla mimmi yayi kanko wete Thierno pour le Fouta donc salmino mojjam e salmino kadi Fatoumata Kermassar e salminen kadi wano Matu depuis Boune kankadi o salmina moƴƴa e salminen kadi wano Kuyate depuis Fass awa salmina Fatou Boune voilà Fatou Boune voilà salmina Fatou Boune voilà e ɗo wani maale on ko Hadja Dieynabou kanko woni président to staff Hadji Halimatu Dalen on iɗon andi enen en wiya sir Hadji Halimatu aray kono on ɗon ko yahata o Hadji Halimatu d'accord ko ala ko yahata ara Hadji Halimatu no ɗon vraiment en salmide moƴƴa salmine Dieynabou Golf par ce que kankadi mo hakkiliti moƴƴa salmine Mounas Mari Fala aussi e salminen séréji ɗin fof en accali hay e goto sina accuɗo hoore mum e ko ɗo mi salminta ɓeygoan fondo mo jodi mo dal téléphone kanko e ɓiɓɓe fof to woni golle personnel e salmi e salminini no madame Bari Safiatou Dian salminoma neeɓi voilà aray ko ɗum émission men on lanni ha laaɓi poyi si Allah ɗo jaaɓi e numéro go kadi e émission goɗɗo go kadi Jama TV toujours ko c'est ko onon jeeyi ko mene woni ga kono ko onon darta si labbama salminen le deux invités mien à bientôt merci beaucoup à tout le monde.